салом мегӯем ба шумо бинандаои азизи шабакаи Сафина, дӯстдорони барномаи лазиз бо ҷамшед. Имрӯз мо як меҳмони вижаӣ дорем. Меҳмони навбатии барномаи мо ҳастанд рассом Далер Меҳтоҷов. Сараввал шуморо хушомадед мегӯем. ташаккур барои даъвате ки моро ба ин барномаи хуб даъват кардед. саломат бошанд. Хуб, ман фикр мекунам ки имрӯз як хӯроки бисёр лазиз омода мекунем ва беҳтараш ба бинандао худатон гӯед ки имрӯз кадом хӯрокро омода мекунем. Марҳамат бинандаои азиз, мутаваҷҷеҳ бошед. имрӯз мо ҳаракат мекунем ки як хӯроки бисёр бомазза, хӯроки маъмулӣ ба номи казан кабаб, яъне ки дек кабоб ё ба шакли тоҷики шидар бигӯем, ҳамонро ҳаракат мекунем ки як барои бинандагон омода кунем. дӯстони азиз, имрӯз мо як хӯроки бисёр лазиз омода мекунем. Гуфтем инам бошад хуб дек кабоб. Барои ин маҳсулоту лозим аст гӯшт, картошка, пиёз, қаламфури булғорӣ, равған, помидор. Дар давоми барнома аллакай шумо пай мебаред ва кадом маҳсулоту лозим аст. маҳсулотҳои лозимӣ, маъмулӣ ва анамун хокаҳои хушбӯйкунанда. хуб, дӯстони азиз, баъд аз як вақфаи кӯтоҳ бармегардем ва шурӯъ мекунем ба омода кардан. моро ҳамроҳ бошед. ин барномаи лазиз бо ҷамшед аст ва меҳмони ман ҳастанд рассом Далер Меҳтоҷов. моро ҳамроҳ бошед. аз чӣ шурӯъ мекунем зудакак? Ман аллакай дӯстон мондам камакак дек тасфид ва аллакай тасидааст. Бале, вақти он расидааст ки чӣ кор мекунем? Равғанро меандозем. равғанро бояд ки андозем. хуб, шумо чиро майда мекунед аз ин ҷо? Аввал картошка, ҳамин тавр? Картошкаро. хуб, анаминро ман мемонам. шумо як майда мекунед ва хуб, дар ин ҷо тозакардаҳоро ин ҷо мегузорем. хеле олӣ. дӯстони азиз, шурӯъ мегардад ва ман чӣ кор мекунам? Равғанро меандозам. Далер, лаббай. бори дигар хуш омадӣ. ташаккур. чӣ гуна аст ҳолу аҳволат дар ин шабрӯзҳо? ба чӣ кор машғул ҳастӣ? мисли ҳамишагӣ дар утоқи кориам хоб, ба кашидани асарҳои навбанав, навбатӣ хайр. ро идома додисам. ҳар як эҷодкор, хо вай шоир бошад, хо рассом бошад, хо бисёр нашавад, камтар. ҳатман ки як чӣ мегӯянд? мояи илҳом дорад. Яъне маҳз Далер дар кадом вақти рӯз масалан илҳоми эҷод карданаш меояд ва чӣ илҳоми Далерро меорад? кадом ҳолат аст? вай ман намедонам кадом кор аст ё амал аст, чӣ гуна аст? мехоҳам ро фаҳмам. зиёдтари вақте ки пагоҳӣ барвақт аз хоб мехезем, аз ҳама лаҳзаҳое ки ҳама хоб ҳастану ҳанӯз ҳам дар майнаи сари эҷодкор ба мисли як варақаи холӣ кушода мешавад ва он ҳоло чизе нанавишта шавад, чизе накошта шудааст. ва ҳамон лаҳзаи беҳтарин аст фикр мекунам барои ман, махсусан барои ман ҳамин лаҳзаи субҳгоҳӣ ҳолате аст ки метавонам яъне ки шуғли худро ин кашидани ягон асарро ё эҷодоти худамро яъне ки шурӯъ кардам барои ман хеле писанд аст ва гумон мекунам илҳомам ҳам беҳтарин вақт дар ҳамин лаҳза меояд. хуб, ин чӣ гуна шуд масалан аз аввал аз анамон лаҳзае ки худро дарк кардеду шинохтед, аз ҳамон лаҳза ҳамин касб дар дили шумо ҷой шуд ё ин ки на? масалан аксарият шахсон умуман дар дигар фикран, баъдан дар оянда бо мурури замон дигар касбро интихоб мекунанд. ҳамин саршавиаш чӣ гуна аст? ман мехостам фаҳмонед камакак. саршавиха аз чӣ пайдо шуд меҳру муҳаббат? аз кӯдакӣ буд, дар вуҷуди мо рехта буд гумон мекунам ва вақте ки таҳсилро мактаби миёнаро хатм кардан, хайр, ман гумон надоштам ки яъне ки ба ин касб руҷӯъ мекунам, яъне ки яъне аллакай шумо мактаби миёнаро хатм кардед ва даст назада будед ба ин касб? Не, ман дар синни мактабхониям бисёр фаъол будам дар мактаби миёна. Яъне дипломҳо доштам. яъне фикр намекардед ки ба ин касб? Не, аммо рассом буданамро фикр намекардам. бале. гумон мекардам ки мисли ҳамеша мисли кӯдакҳои ҳамавақта бояд ҳамин гуна бошад. бале. яъне ки дар худ нарехта будам ки ман калон шавам, рассом мешавам ё ин ё вай. ин орзуро ҳам намекардам. гумон мекардам ки ин чиз табиӣ аст ҳамин гуна. хайр, баъдан мехостам ҳамроҳи ҳамсинфонам ба коллеҷи ҳарбӣ ҳатто ҳуҷҷатҳоеро ҳам супорида будем. хоб, яъне пинҳонӣ аз хонавода, чун модарам намехостанд, аллакай фаҳмидам ва сабаби шояд ки ҷавонтар ки будем бо ҳамроҳи як ду се ҳамсинфам хостем ки яъне ки пинҳонӣ аз падару модар
یعنی که حجت‌ها نفرایی بودن که ما رو با اونجا توصیه داده بودن و میتونستن ما رو کمک کنن. میتونیم اوسیس اندازه ما بفکرم. بله. خب دوستان عزیز چیکار میکنیم؟ اولین شده کارتوشکا رو میاندازیم ما و این با طوری دلیر محتاج است. آهسته میاندازیم که مثلا احتیاط کنید. باز ببینم کردی باز. خب خیلی عالی. اکنون ما در اینجا چیکار کردیم؟ کمتر میکوبیم اون رو. اولین شده کارتوشکا رو میاندازیم تا اون دمی که بیریون شود، یعنی 5-7 دقیقه. در اویله بودن یگون نفری که رسم باشند؟ نه در اویلمون نبود، فقط امام. یک امام بود که در اون وقت من که جوان بودم میدیدم که گلدوزی و نقاشی و همین گونه در روی متریال ها آماده میکردن. متاها آماده میکردن. بله. فکر نمیکنم که از شاید که باشد در کدام ریشه‌مون در کدام اولاد اجرام شاید باشد، من که از این واقف نیستم. حتی پیگیری هم کردیم، حتی نیافتیم رسومی که شاید بگیم که اگر ارثی باشد شاید از کدام گذشته باشد پیدا نکردیم. خیلی عالی. من فکر میکنم همون منظره های زیبایی که شما به دنیا آمدید یکی از سبب‌هاش همین باشد که همین منظره های زیبا رو شما روی همین کاغذ تصویر کنید. همین باشد. بود در کودکی هم حتی رفتارهای غیر عادی ما رو دوستانم میگفتن. وقتی که با بسیار با شفق آفتاب نگاه میکردم، سرخی رو وقتی که میدیدم دوی میگفتم که چگونه یک آسمان زیبا است، چگونه یک آسمان پر از رنگ‌های زیادی است که ما آنها رو که با چشم شمرده نمیتوانیم. بله، یعنی شما این زیبایی‌های طبیعت رو از نگاه رسام الکی درک میکردید، میدیدید. شاید همین بود. امروز فقط تنها حس میکنم که شاید همین نبود که یعنی که اون بگیریم یعنی که اثبات اون دلیل هایی که ما را در همین سمت روانه کرده است، یعنی که نشانه هاش در همون وقت کشته شده بود. بله بله. خب یک چیزگر رو میخوام از شما فهمم که مثلا کسب رسامی بسیار یک کسب زحمت طلب است. نه هر کس میتواند که در همین کسب موفق شود و به سطح بین المللی برآمده تواند و آفریده های این نفر را در سطح جهانی بهای خوب دهند. همین طور است. و نسبت مثلا کشور ما اگر گیریم، نگاه مردم اروپا بسیار است، بیشتر است، توجهشون بیشتر است. مثلا یک مصوره یا خود یک رسم رو میلیون ها دلار خریداری میکنن، یعنی از این حلاوت میبرند و نگاه اونها دیگرگونه است. خب چگونه است؟ چی باید کرد که مثلا بیننده توجیک رو خب همین خیل شوق و رغبتش رو بلند کنیم؟ یعنی چگونه باید کرد؟ این از خودی همون رسم وابسته است یا اینکه نه از خودی همون بیننده؟ چی فکر داره شما همین اطراف؟ این رو فکر میکنم که از خود هر یک رسم وابسته بودنش خیلی کمتر است، چون این گونه رسامان یا این گونه آدمانی که از کودکی این احساس رو دارن، اونها یعنی که انگوش شمارن خیلی کم هستند. از جهت اگر اندازه گیریم یا از جهت فایز گیریم اینو کمتر هستند و آدم رو میبایست که از خوردی توجه کند به این درس ها، به این عموما درباره صنعت آموختن و بر استخوان رفتن و درباره تاریخ قدیمه خود آموختن و دیدن. گمان میکنن که بازم ذوق اون یعنی که خواننده رو بیدار میکند. خیر این است فکر میکنم. همین است. سرچشمه همه اینو گمان میکنم از اویله سرچشمه میگیرد، چون برای این عمل من در مسکو وقتی که تحصیل میکردم، وقتی که به موزه به استخوان رفتیم دیدیم که خیلی گروهی کلانی کودکان رو معلمشون میوردن نزد یک اثری رسامانی روس، یکی فرقش نیست، هر یک رسامی که بود در استخوان پیش همون اثری
калон менишастанд ва муаллима дар бораи пайдоиши ин асар, дар бораи худи санъат, дар бораи рассом ва чӣ гуна пайдо шуданаш кӯдакҳо аслан рӯи замин менишастанд, рӯи фарши ҳамун осорхона ва бояд бо диққат ин қадар, яъне ки аз муаллим низ хеле талаб мекунад ки бояд ки он мехостагӣ чӣ гӯям идеяшро ё ки таърихашро он дарсашро чунон бояд бифаҳмонад ки яъне ки ба умқ қонеъ созад, қонеъ сохтани ҳамун кӯдак, яъне кӯдакро қонеъ сохта тавонад ки баъд муҳаббати кӯдакам дар ин василаи бедор мешавад. Агар то нуқтаи охирин расонида натавонӣ, метавонад рассомоне ки ирсӣ агар ҳатто акам бошанд, агар муаллиме набошад ки яъне ки ӯро ба пеш барад, ӯро метавонад ки яъне ки дар як муддате аз байн яъне ки барад ва шавқ рағбаташ коста гардад. Хеле хуб. Барои чун дар манам буд, дар вақте ки мехондам, муаллимам ҳатто дар кружокҳои рассомии мактабӣ буданд ки баъд аз фаҳмидан ки ман дар ин ҷода яъне ки камтар қобилияти беҳтар нисбат ба дигар ҳамсинфонам дорам, маро ба ҳамин кружок дохил карданд ва дидам бароям боз завқи маро ҳам боз хубтар бедор кард. Ин аз равған камтар нест? Не, хуб аст. Равғанаш хуб аст. Хуб. То ондаме ки рассом хуб дар ягон донишкада, донишгоҳ, ягон масалан омӯзишгоҳ таҳсил мекунад, а? Яъне чӣ мегӯянд, таҳкурсии асосиро мегирад ва баъдан вақте ки фаъолият мекунад, то кадом андоза масалан аз худи анамун рассом вобаста аст ки чӣ қадар касбӣ мешавад? Аминро чӣ гуна шумо шаҳр дода метавонед? ин ягона чизе ки моро ҳам дар мактаб, ҳам дар коллеҷ, ҳам дар институт аз устодоне ки меомӯхтем, ягона василаи асосияш кор кардан аст. баъд омӯхтан, аввал кор кардан, яъне ки таҷрибаи дастро бедор кардан ва баъдан ҳам хондани, яъне ки аз рӯи таърих ва аз рӯи санъату ва барои бедор шудану роҳро дуруст ба ҳамун роҳ рафтан, баъд яъне ки хондан ва такмил додан аст. барои такмил додан хеле зиёд кор кардан, хеле зиёд. болои худ хеле зиёд бояд кор кунад, барое ки ҳолатҳое мешуд ки муаллим мегуфт ба мо ки яъне ки ҳаст суханҳое, ҳаст рафторҳое, ҳаст омилҳое ки яъне онҳоро бо сухан гуфта намешавад, ӯро шумо худатон бояд пайхас кунед ва ин ҳамун кор ҳаст. барое ки дар ҳамун кор инсон худашро қобилияташро месанҷад, вақти зиёдро дар он мегузаронад, худаш дараҷаашро эҳсос кард, ҳар дафъа яъне ки эҳсос мекунад ҳамун рассом, ҳамун эҷодкор ки ман дар куҷо расидам. барои манам яъне ки дар курси ё дуюм ё севум буд, ёд надорам ба хубӣ, яъне ки ҳолатамро бедор шуданамро ҳис кардам ки ман чизеро фаҳмидам, яъне ки як ҳолате бигирем ки ғайриоддӣ шояд бошад, барои шунаванда шояд ғайриоддӣ бошад, аммо барои эҷодкор ин як чизи маъмулӣ аст ки худат ҳис мекунӣ ки ман дар куҷое расидам. Дуруст аст. ҳолатро одам ҳис мекунад ва инро муаллим гуфта наметавонад. яъне ки муаллим мефаҳмад ки дар куҷо расидӣ, аммо кай ба ин ҷода мерасӣ, ӯро худат ҳис мекунӣ, худат дарк мекунӣ. бале. Хеле олӣ. шуд, ин дигар тайёр шуд. Инро аниқ омода шуд. омода шуд. акнун чӣ кор мекунем? Мегирем картошкаро мегирем ва ба ҷои ин чӣ кор мекунем? гӯштро омода мекунем. гӯштро меандозем. умуман масъалаи хӯрок чӣ гуна аст? дар таъсири хӯрок ба рассом чӣ гуна аст? рассомон низ мисли ҳамун эҷодкорон дигар ҳастанд, фикр мекунам. баъзеашон бо ҳамин шиками гурусна кори хуб мекунанд, баъзеашон то агар шикамашон сер набошанд кор намекунанд. аз шумо чӣ гуна ҳастед? ман рости агар дар утоқи кориам нон надошта бошам, худамро омода мекунам ки бояд гӯшна кор кунам, яъне ки ба ҳамун вазъият худамро мутобиқ мекунам. агар бошад наметавонам нахӯрам, агар бошад ҳатман бояд бихӯрам. яъне аз набуданаш буданаш хубтар аст. ҳамин тавр аст. буданаш хеле хуб. дӯстони азиз, вақти он расидааст ки гӯштро зуд акак меандозем. хоб аз хӯрокҳои тоҷикӣ кадом хӯрок бештар писанд аст ба шумо? ғайр аз ош, манту, қурутоб. ғайр аз инҳо? бале, барое ки ман медонам ки шумо ҳаминҳоро ҳозир номбар мекунед. қурутоб бароям хеле ғайр аз қурутоб, манту ва ош. аслан ман мегирам ин гуна дигар аз инҳо беҳтарашро фикр мекунам ки дар кӯдаким надидам, чун қурутоб ба кадом хотир буд ки ҳар вақте ки хона мерафтам, модарам медонист ки ман қурутобро дӯст медорам, писарам мегуфт ман барои ту қурутоб мекунам. вақте хона мерафтам намекард, ош мекард ҳатман. баъд ман шаб ҳатман мепурсам, оча охи ман шуморо гуфтам ки барои ман қурутоб маъқул ва аст. шумо низ ваъда додед? ваъда дод ки қурутоб мекунам. чаро қурутоб накардем? баъдан ҷавобе намегуфт, мегуфт ош хубтар аст, ош бихӯр. баъдан ки мефаҳмидам, яъне қурутоб
نه همه وقت اگر بسیار استعمال کردنش بسان میتواند یعنی که در مجازش خنکی است در زمستان مخصوص که در حالتایی که بود مادرم نمیکرد این کارو. بله یعنی مادر بعد من فهمیدم که نمیگفت مادرم بله حتی آش میکرد و حتی اگر در قیاس گیریم خورتاب آسان‌تر است خیلی بله با مراتب آسان‌تر است کوتاه اومده میشه بله اما نمیکردن بعد میگه آخه مادر با من بود خیلی این دفعه میکردم بعدم فهمیدم که قرطاب رو زیاد استفاده بردنش یعنی که شاید ضرر میشد برای فرزندم اصلا که احتیاط میکردن همه خوراکو از معیار زیاد استفاده بردنش تمام خوراکو با ارگانیسم ضرر دارد بله دوستان عزیز تا این دم ما چیکار کردیم الکی مایده کردن کارتوشکا رو دالیر و کمک بریون شد انداختیم وارد دیگ کردیم در روغن تصفیه ایستاده و بعداً گرفتیم رو بعد از 5-10 دقیقه یک نمای خیلی خوب گرفته است و گوشت رو انداختیم و گوشت نیز باید تقریبا یک 6-8 دقیقه بریون شود و بعداً پیاز رو میاندازیم و بلغوری رو نیز باید که میده کنیم بلغوری اینم از روی خواهش است هر کسی که میخواد موافقی تاب و ذوق کدومی که میخواد اون نفری که ایلوه کنه ایلوه میکند ما ایلوه میکنیم امروز همین طور است دوستان بعد از یک لحظه کوتاه برمیگردیم و باز ادامه مییابد برنامه ما این برنامه لذیذ است از شبکه سفینه با ما باشید فکر میکنم که الکی وقتی اون رسیده است که پیاز رو اندازیم چی فکر دارید درست همین طور است در صحبت دیگر آماده شما از دیگ فراموش کردم بله هیچ باکی نیست و دوستان عزیز اکنون ما پیاز در بالای شک برا مرحمت پیاز رو میاندازیم کفایه است کمتر نیست پیاز گمان میکنم یک تا دیگر هم باز اینا فکر میکنم کمتر باشه شاید بله چون شما از من بهتر این کارها رو نه حتما که شما خوبتر میفهمید زیرا که این خوراک رو شما الکی آماده کرده ایستادید فقط من کمک میکنم دوستان عزیز گفتیم که دیگ کباب است و دلیر محتاج در برابر اونی که مثلا خب انمون مصوره یا خود رسم های خیلی خوب و دیدنی جالب میآفرد ایجاد میکند البته خوراکش نیز خیلی خوب با لذت خواهد آمد از انمون آزمون های بین المللی اگر سخن کنیم خب بیشتر از کی آغاز گردید شرکت شما در انمون نمایشی آزمون صنعت تصویری در خب عرصه بین الملل این راستی اولین سفرم این هنگامی نو دانشجو رو ختم کرد این سال سال 2009 یا 2008 بود وقتی که به ترکیه سفر بر کردم با همراهی استاد سهراب قربانوف و استاد سنگف خب حاضر استاد قربانوف سهراب در قید حیات نیستن شد روان روحشان شاد بود اینه که اولین معلمانی که ما رو همراه خود اولین قدم های ما رو یعنی که برای استوار کردن در جدای سفرها استوار کرده بودن این دو شخصیت بود بله و یک حالتی رو داریم در خاطرم مونده است که هیچ فراموش کردن نمیتونم اگر که وقت اجازه بدید من کمی فشرده کردم وقتی که یکم سفر بود خیلی در هیجان بودم در ترس بودم اولین سفرم که بود روزی رفتنم شب باید که ما باید به ایرپورت میرفتیم و از مادرم دعا گرفتم از پدرم دعا گرفتم و در راه هرچنده که می اومدم به سوی ایرپورت میرفتم به فرودگاه یعنی که دویم دلم یعنی که خسته بود دلم مونده دلم از چیز دویم غم در درونش بود احساسی نمیدونم این چی بود که ناراحتی داشتم در خود و دیگر ساعت یا به فکرم خطرناک ساعت یا 10-11 شب بود بعد گفتم بیا معلمم که استاد صفدلی شریف هستند یکی از معلم هایی که بگیریم در ساحه صنعت برایم خیلی 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 اولا که استاد خیلی زیاد دارم اما این معلم بگیریم که برای هموار ساختن خیلی یعنی که بگیرم چی علمی چی تربیوی چی به مثل یک فرزند برای یک کس تربیت کردن هر یک استاد راهی و وسیله و کاری خودش رو دارد بله درست است و نتوانستم و بعد خب خلاصه اومدم که با معلم زنگ زدم گفتم که نه دانشجویی تمام کرده بودم با معلم اینقدر رو شد سخن کردن یعنی که بین ما و معلم بگیریم که پرده هایی بود که به خاطر خود اجازه نمیدادم و دیگر مجبور شدم هر چی باشدم شد من زنگ زدم که یعنی گوشه تلفن رو نبرداشتم بازم خسته رفتم به فرودگاه انتظار بودم اما معلمایی که سنگ و
سهراب قربانов در аэропорт интизор буданд маро. Нишастем ҳолиам ҳамун ғамгинӣ маро ҳолонки модарам бозам соати 11 шаб занг зад бароям ва яке нохост буд ки бинам ки муаллим ба ман занг зад соати 11-12 шаб. Ман тарсида вақти номашро дидам, тарсида ларзида ба як гӯшак рафтаму бардоштаму муаллимҷон бахшиш гуфтам ки амин имрӯз ман сафар дорам, ҳеҷ натавонистам аз зиқӣ шояд аз тарсам буд ин тарсро зиёдтар шояд ҳис мекардам. Ин ҳамун шояд кӯдакӣ ман буд ва гуфтам муаллим ман натавонистам ба шумо занг назанам ва бубахшед ки дар ин вақт ман барои шумо занг мезанам, чун нороҳат ҳастам, зиқ ҳастам, мехостам ки яъне ки барои ман як дуое бидиҳед, як бо ман як сухангӯӣ кунед гуфта ва муаллимам фаҳмид ки ҳолатам хеле беқарор аст ва ба мисли як падарвор хеле қариб як 10 дақиқа бо ман ягон бор муаллим ин гуна суҳбат намекардам ва шояд ки тариқи гӯшаи телефон ҳатто дид ки соати 12 ки буд ва медонист ки ман соати 12 ҳаргиз ба муаллим занг намезанам. Ман рӯзона метарсидам ба муаллим занг занам, ҳоло ки шаб чи он тараф истад. Баъд хеле дастгирӣ карду, хеле суҳбат кард, як самимонаи аввалин бор самимӣ бо ман суҳбат карданашро ҳамунҷо дидам ва гуфт писарам оли ту дар роҳ сафарҳои зиёд дорӣ, фалон дорӣ, ин дорӣ, он дорӣ. Баъд хеле дуом дод. Баъд аз мондани гӯшаи телефон бовар кунӣ ин гуна роҳатро, ин гуна собикиро ман бори аввал ҳис кардам. дуруст аст. ин як ҳолате буд ки яъне ки ман ҳеҷ гоҳ фаромӯш кардан наметавонам. Имрӯза агар ки сафарам дошта бошам, занг агар шояд ягон сафари наздик бошад, зангам занам, бароям он ҳолате ки дар бори аввал буд, ин ҳолатро дигар мушоҳида намекунам. Ё як бори дигарам буд ки рафтаму ба куҷаи сафар омадам, гуфт писарам, гуфт ту одат дошти пеш аз рафтанам гуфт занг мезадӣ, гуфт ин дафъа занг назадӣ. Дигар надонистам чӣ гӯям. Гуфтам муаллим мебахшед, сафарҳои дурдарозро ман занг мезанам. Сафарҳои кӯтоҳро гуфтам шуморо вай накунам. То ба ҳамин гуна яъне ки баъд мерафтам, баъди сафар суҳбат мекардему, мепурсиду мегуфт ки чӣ кор кардӣ ва ҳатто хатогиҳо дар бораи хатогиҳоямро, дар бораи рафтори кардамро ҳамунҷо ҳаллу фасл мекард. Ту бояд чӣ кор кунӣ, чӣ кор накунӣ, яъне ки бояд оянда чӣ кор кунӣ, яъне то ҳоло яъне аслан ки рисолати устод низ ҳамин аст ки ҳама вақт бояд ки ислоҳ кунад хатогиҳои шогирдро ва танҳо дар ҳамон вақт метавонад шогирд устувор шавад дар кори худ ва касбиятро пайдо кунад. Хеле хуб. Акнун чӣ кор мекунем? Аллакай ҳамон вақти муайян сипарӣ гашт ва вақти он расидааст ки қаламфури булғурӣ ё ин ки помидорро андозем. фикрам ҳар доши якҷоя андохтан мешавад. Барои мо чӣ мегӯянд? Бахшида нест. Бале. Чун кадбонуи азиз албатта хӯроке ки зани тоҷик, модари тоҷик омода мекунад, бешубҳа лазизтарин аст. дӯстони азиз, акнун пурра анамул вақте ки гуфтем вақти муайян шуда сипарӣ гашт, пурра вақти он расидааст ки бояд чӣ кор кунем? Далер бояд ки картошкаро ҳамроҳ кунем. Картошкаро ҳамроҳ мекунем ва камакак ҳароратро пасттар мекунем. Ҳамин тавр ҳаст? ҳароратро хеле паст мекунем. Паст мекунем ва дар ҳарорати паст бояд ки хуб камакак намак меандозем. хайр ва об. Яъне об чӣ қадар бошад? як пиёла изофатар ба фикрам. Бале, як пиёла камакак зиёдтар. Ҳамин тавр аст? Хеле олӣ. дӯстони азиз, акнун як пиёла об, акнун чӣ кор мекунем? болашо мепӯшем дигар. Дар буғ бояд ки дигар як зарфи 20 дақиқа бояд ки зери буғ. хуб дӯстони азиз, обро андохтем, картошкаро андохтем ва тақрибан 20 ё 25 дақиқа дар анамин ҳарорати паст бояд ки чӣ кор кунанд? ҷӯшад ва пазад. баъд аз як лаҳза бармегардем ва далер хӯриш омода мекунад ки мебинед ки чӣ гуна аст. моро ҳамроҳ бошед. пеш аз оне ки рассоми хуб бояд шуд, шахс бояд кадом қобилиятро дошта бошад? се қобилияте ки бояд ки рассом ҳамин қобилиятро дошта бошад, пас метавонад ки рассоми касбӣ шавад, хуб шавад.
اولش نشسته توانستن طاقت پرطاقت باید بود. خیلی پرطاقت باید خب که دومش ذهنی خوب داشتن ذهنی خوب و سوم دوست داشتن کسب خود رو دوست داشتن. خیلی عالی. دوستان عزیز من خلل نمیرسونم و اکنون ادامه میدید آماده کردن خورش‌هایش رو از سبزوات و میوه‌جات دلیر مهتاجوف. ما رو همراه باشید دوستان، بعد از یک لحظه برمیگردیم. بالاخره خورش‌های از سبزوات و میوگی را پرره آماده کردن با یک طرح و اسلوب خاصه خود دلیر مهتاجوف و همزمان خوراک نیز آماده شده است با نام چی؟ دیگ کباب. و چیکار میکنیم؟ فرصت آن رسیده است که آن را به طبق میگیریم و میچشیم. چگونه است؟ بویش بسیار خوب است. لذیذ است. اگه بویش زیبا کی باشد حتما لذتش نیز خوب میبراید. وقت را زیاد نمیگیریم دوستان، مرحمت. دوستان عزیز بینید که چگونه یک نمای زیبا دارد دیگ کبابی که دلیر مهتاجوف امروز در برنامه لذیذ با جمشید آماده کردن. من فکر میکنم که از بویش معلوم است که بسیار لذیذ است و بعد از یک لحظه کوتاه حتما که میچشیم. ما را همراه باشید. بالاخره رسیدیم به انمون نقطه اساسی برنامه. لحظه اون رسیده است که محصول دستی دلیر مهتاجوف رو میچشیم با همراهی میمونی عزیزمون و میگوییم که چگونه مزه و لذت دارد. با اشتیا باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. میچشیم.
واقعا هم دوستان عزیز بویش نیز لذیذ بود و ما باوری کامل داشتیم که لذتش هم چی است؟ خیلی لذیذ. به درجه عالی می آید. واقعا هم خیلی لذیذ است دوستان. واقعا هم تشکر زیاد به شما، تشکر زیاد. و گفتیم که همین خورش هایی که به طرز مخصوص آماده کردند، بریدند، گول پرتویی کردند، دلیر بسیار یک نمای زیبا دارد. اصلا که خوراک پیش از آنی که با لذت باشد اساساً باید که یک نمای ظاهری خیلی دلکش داشته باشد که اشتیاور باشد. همین طور است؟ درست. رسام نیز یعنی که در قالب رسامی نیز بهتر ما وقتی که اشیای هر یک اشیا رو تیار میکنیم یعنی بالای اون رو رسام آرایش میدهد. اولین یعنی که دقتی مشتری رو باید از قوطیش، بله از قوطیش، یعنی آرایش قوطی کاری یعنی که متخصصان است. بله درست است. من یک تاجیکستان سپاس میگویم به شما برای آماده کردن یک خوراک بسیار لذیذ، واقعا هم لذیذ. من باوری کامل دارم که شما در کسب خود موفق هستید و نفرانی زیاد میدونند که چقدر کسبیت دارید شما و بالاخره باز بیننده‌های عزیز یک کسب نوی شما رو الکی کشف کردن که شما در آماده کردن خوراک نیز همتا ندارید، یعنی بسیار خوب خوراک رو آماده میکنید. تشکر زیاد. در آخر چی گفتنی هستید برای بیننده‌های عزیز شبکه سفینه، برای مخلصان خودتان چی رو انتظارند؟ خب نابهنگام برای من این گونه سخن دادید. نمیدونم برای بینندگان از همه بهترین که اینه که در عائله، در خانه، در زندگی با موفقیت باشید. خب با محبت تام زندگی رو یعنی که پیش ببرید و یکدیگر رو با محبت صدا بزنید. خیلی خوب. تشکر. سخن‌های خیلی عالی دوستان عزیز. من در برابر خود از نام گروه ایجادی برنامه لذیذ با جمشید به شما موفقیت می‌خواهیم و من باوری کامل دارم که ایجادیات و همون اثرهایی که شما در آینده می‌آفرید خب تاجیکستان عزیز را در سطح بین الملل معرفی می‌کند و واقعا هم نام شما هم نام تاجیکستان رو بسیار بلند خواهند برداشت. تشکر زیاد بار دیگر به روی تشریفتون و بیننده‌های عزیز. اینجا باشد برنامه نوبتی لذیذ با جمشید با خیر میرسد. تا دیدار نوبتی همیشه سالم باشید، همیشه خوراک‌های لذیذ رو استعمال نمایید و خود و نزدیکانتون رو احتیاط کنید. همش خوب میشود. خیر دوستان عزیز.